سر و سقما هرما سرحد دست بکر مجی بر خدا جهوارین گرم ام هاتن قبینه آنگو بشریه و داره ولات خال دیانه میرکتیا میر ردوانا باوی تمو یا میرزک زازا لور دیروکه که وشارتی هیه دما مروف بحثا دیروکا ازدیا دکه سرکی تشتک تی بیرا مروف کو دما کو تو بخوازی لیکولینه بکی تو قد تو نویسین کو ازدیا بخواه لسر خواه نویسان دبه آماده کربن و چه کربن او ناینه دیتن پیشی لورا امکارن ده مسئله دیروکا ازدیا ده بیشن کو ازدی خودی دیروکک به همپانه خودی دیروکک پر کفنارن ل نویسیه و او چند پرتوک هایجی مخابن پرانیا وان پرتوکان نه ازدیا بخون نویسان دیه و پر شاشی هر وکی پیشتر رازین ندجی خودین به بینگه دیده هنه لورا نه قاس حسانه که مروف بحثا دیروکا ازدیا و ین ازدین الیه بکه جبرکو ازدی وکه اول تجار نهات نقبول کرن و ده قانون داجی به ماف بون ده قانون داجی وکه اوله که سر بخواه نهات نناس کرن و لورا جی پر زور بو ازدیا نکار بو آزاد و بخواه و خباتن لیکولینن گرینگ لسر خواه بکن و بوی که جی امکارن بگشتی بیجن که تاریخا ازدیا تاریخ کرد و کردستان تاریخ ملت الیه و یا ترکیه و یا کردا بگشتی جی ساقته کمه اجبرکو او پیزانین او لیکولین لسر ازدیا تننه تنه گلک بویرین کو بدفکی هاتنه گوتن هاتنه و گوتن جکر گیاشتنه جباوی گیاشتنه کر و هر وکیدن به وی هوایی هندک چیروک هاتنه رزگار کرن هنک دیروک هاتنه رزگار کرن هنک سرپیهاتی هاتنه رزگار کرن و او جیب تایبتی به دناوا چانده ده وک ام بیجن ده دنگ بیجیه ده یعنی جی دناوا دستانین شر ده ده کلامین شر ده دور ده هنک دیروک هاتیه پاراستن لی او جی تا ایرو بگشتی نه هاتنه آرشیف کرن و گلک ورزیونه وی جدا هنه ازدین لور جخورا دبیشن ام خال دینه چاریک اول آ 100 سالا 19 دا لوی داره میرکتیه که بهز و نافدار آوا کرنه و او میرکتی وک فدراسیونا عشیرین ازدی و گلین ارمنی و آسوریه از دخوازم بحثا میرگه ها خالتا بکم خالتی بخوشی شخود نوا پرسیده جی درباست بک و از هندکی بحثا خالتانی بکم خالتی کینه خالتی ناوه که هرمیه هرما خالتا جرا دیگوتن و خالتی فدراسیونه که انگو هفگرتنه که جه گلک ایلین عشیرین ازدیا کو پیکتین دناوا وان عشیران ده بیجن عشیره کو دبن فدراسیونا خالتانیه ده گیاشت نهف
سه سرک عشیرن مزن هنه ام بین وک نمونه قزلی نقیبی انقوسی اوانا ودبن وان دجی هنک عشیرن بچوک باوک هنه اوانا به هفر فدراسیونک چیکرنه و حتی ام بیجن خالتا ام کارن بیاجی بیجن کو خودی دولت بونه انگو میرگه که وان هبیه و پایتختا و میرگه جی پایتختا و دولتا خالتانیه جی ناونداوی باشتر از بیشم ناونداوی جی ردوانه خالتی ده هرمین به تایبتی ده هرمین سرته ایله بشریه قبین و اروه دمان لوی هرمی دیروکک خورت و وشارتی هیه هن لیکولینر و میسیونرین آوروپی گلک تشت نویسینه دسا چافکانین ارمنیا جی بحثا 100 سالا 19 آ هرمی دکن لوی دمی لردوانی میرکتیا میرزک زازه هبو دولت عثمانیه ji quwet ketibû. Mîrzik wek serbixwe tevdigerya. Ew pir bi adil nêzî hemû Êrmenî, Asûrî û Êzdiyan dibû. Li wan xwedî derdiket. Ji bo xaçparêzan di kêleka qesra xwe de dêrek çêkiribû. Gelek kesên ku ji zulm û zordariyê direviyan dihatin û xwe dispartin میرزک زازا سال 1809 دودیا ده بارون ادوارد نولت جهله کیوه و دو رجی ده سال 19 ده دسپیکا بیستان ده جنرال آلمان هلموت فون مولت که پرتوکاوی جیش خوال وی داره کفشل برچاوی ما د نویس خود تینن سر زمان و بحثا ملت ازدید کندوی داره شخوا هنگی ام بیجن وک بارون ادوارد فون نولت اوی باش نزانی بو کو ازدیاتی وانا ناز ند کرن لید پرتوکی خود بحثا تشتکی دکن اویا پر بالکش وک نمونه ام بیجن نویسا باغون ببخشینن جنرال هلموت فون مولت که ها دیجه دما او جنرالین عثمانیان پرورده دکه پرورده آل لشکری دکه پر بالاوی دکشینه ملتک کو قد ترکبونه دستلداری ترکان قبول ناکه و قد جی وکه بشافتنا اولی قبول ناکه انگو مرنا خوا قبول دکن لی ترکبون و عربون قبول ناکن اویا جی لبا جنرال هلموت فون مولت که بالداریه دا آفرینه و جرا دبا جي ليكوليني و دبرسا دبي قالوا افكينا كو چما او قاسيل بر خوددن يعني كشتنا خو قبول دكن ل قانون دولت ناخذن قبول بكن تبلي نابن دبرسا اجا جرا تي غوتن بانا ازدينه دور دجي يعني وكا من هردو نمونه انين سر زمان نمونه بارون ادوارد نولد و يا جنرال هلموت فون مولتكه لبالي قال لك نفيس و تكست دجي هنا برتوك لقال ما هنا و كفش دكن و دولتي كو ازديا تجاران دستلاداريا تركان قبول نكريه تركبون و عربون قبول نكرنا و تجارة جي نمردي انگو هلگرتنا توینگی انجی هلگرتنا کارکی لهمبری نتوا خو بناوی اولا خو نکرنه و اویا جی نممکنه جبرکو کرد ازدیاتی بخواه جیانا کردواریه فلسفه کردیتیه فلسفه زمان کردی د پارێزه و ندکاره بناوی اولی جی تشتکی ها بکه جبرکو اولا ازدیاتی اولا که آشتی خوازه
لهرما خالدیان لگوری هن آگاهیان بره قاسی سیست شیست گنده ازدیان هبیه. لی مخابن روژا ایروهین قاسی 15 گندو گندکین ازدیان مانه. او جی جبو هبونا خوب بپارزن دناو برخودانه که هبونو تنبونه دانه. بیزدی او آخی فقیر و بهز بمینه. گندین ازدیا وک نمونه لبیرا منه کو اختیار ازدیا دگوتن این دما سال 1907 ده کو دما حیاتا روحانی جواتا روحانی کوچک و قوالین ازدیا دهاتنا باکوری کردستانه دما کو ری امکان هبیا کو بهاتنا اوان دگوت دما امتاوسه لناو ازدیا ناو گندی ازدیا دگارینن سالک خلاص دبه انگو زیده 365 گنده ازدیا این دوی وقتی ده انگو ده 1960 ده هفته ده 60 ده هبونه سالک ساخ قوال هر روزه لگنده کی دمان و دعا دکرن جبو ملت بدفو شباب کارین اولی دکرن چند و هنرا ازدیا پیشکش دکرن پرسو پرسکریکن ازدیا برسف ددان لدرد و پرسکریک و برینن ازدیا خودی درد کتن و جوه هفوکجی ام دزانن کو دوی وقتی ده اوقاس گنده ازدیا هبون لی مخابن ایرو ازدی لهر سن هرمن تایبتی کو ازدی لی دمان افجی دشتا رهایه ویران شار دشتا دیاربکری مردینه و باتمانه به توایی نها ایرو بلگی که امتری 10-15 گندن ازدیا مابن ده دسته ازدیا ده او جی بگشتی که امتری پیسد ازدی لباکوری کردستان مانه همدم یه مایی او بخوشی پرسکری که مزن سروان هنه وک نمونه از دخوازم نها ویگا بحثا مثلا گنده الیه گنده گریدای الیه گنده کلوکه شخوا همو جیهان ایرو لسر دسکنه کلوه داره ازدی دوز و دعوه مافی خوی روا دکن و دخوازن گنده خوا وگرن و گنده خوا خودی در کهون اوجی پرسکری که مزن هنه اویا چما اوقاسی گرینگه جبر کو بیامن اگر کو نه ازدی تنه ملت کرد و همو ملت کل ولات ما جیان دکن به هفره و پرسکریکی و پرسکریکا وگرا ازدیا به هفره چاره سر نکن هنگه تاریخ بخوشیج ارته رادکن هنگه جیانا و پیش روژا به هفره جیانه بخوش ارته تیر را کرن مخابن پرسکریکا والا کرنا گندین ازدیان و وگره وان برینه که کور و دره جاند ده و ده جواکه ده کسین خودان ویجدان دیشینه گنده آسنجه که ادی ازدی جیتونن اپی اوسف روژن گند این بری به حسرتی و آخین ببیرتینه و ناوین جیران خوین ازدی یکو دبیجه از یوسفم از مردینم جوی درا خرابازنم کمبلی کوی جوی درا ذات وی درا خواهد فقریکش بو اوی نانه خواهد ذات وی درا ازدی دو 4 مال بو دو قهوه تیده بو
حیدرقل مزرعه بود 40 مال تیده بود در آخر مزرعه بود 40-50 مال تیده بود وانه که خرابونه وانه که چونه یا سجیجی یا که چویه تری مامه مزرعه وی قارچه 24 دلم مزلقه وانه 24 دلمه مزلقه وانه ایزیا که چو المانیا جفر رابو نانی آغی بروانده که جفر بار کلی چو المانیا گرانچا پر باز بود خودی سوزه تو خواه بود آریجی دی بود جا خودی سوزه خواه بود حاول اکتر چولی بمالا گن کش شویه گردی بیکتا بودا که گن کش داد خانی تله کنا کش دادن آلتا ایشانتی و ایشانتی وقت نبود مالا جمعت گو مالا احمدی آقو ابراهیم آقو آپی بود یه اوجی آقو ابراهیم کشتن مالا پاسه دوری جا احمدی آقو را بود احمدی آقو جی چند سال که خوار ایجا را بود مالا پاسه اوجی کشتن ويلا يا ذل من معي كورين يوري صبري بو علي بو اسمت بو اجيك الماني النبي حسين بو بنفسه بو بنفسي بيركا خو نبي كركي خالص بو نبي كي مصطفى بو نبي كي عبدو بو لوی هرمی دمین بری کردن مسلمان ازدی و ارمن به هفرا جیانه به دوماندنا دمیرا ارمنی همه قط نمانه به فرمان خلا و فقیری ازدی جی جیهوارن وان کرنه هر چی قاسشی ازدی به خزانی و زوردستی کوچبر بونه و چونه جی ده دما کوچا داویدا بخواسته که مروین خو جنازه وان تینن ولید و لگنده خو دسپیرن آخی ازدی باوریا خوی قدیم و زمان خوی قدیم بنگه ها هبونا خود حسبینن و وسا تفدگرن همو فرمانن دربار واندا جی جبر وی خودی درکتنیه جبو نحلن د شرط و مرجن زور و زحمت تا جیان دولت
دزانبو کو ازدی کردن زمانی وانی دایک کردیه نهقی لازدیا دهاته کرن کوجبر کو کرد بون جهلا دنجی گلک مسلمانین سیاسی دفکرین گلک مسلمانین کو به نقنجی نزیکی ازدیا دبون آنجی کوج پیشتر رازی باور دکرن ج ببختی و درویل سر ازدیا کو ازدی ج ملکه کی نقنجی باور دکن ازدی جهزه که نقنج را باور دکن سر ویه که او جی دبونه حاجت و علی کاروان به دولتی را اوان جی ظلم و زوری لازدیا دکر دگوتن چمکه ازدی نه مسلمانن انگو ام دزانست ده بحثا ظلم و زوریه که دقات لسر ازدیا دکن جهلا که و ظلم و زوری سروان هبو کو کرد بون جهلا دن و جی ظلم و زوری سروان هبو کو نه مسلمان بون لورا روشا جیانا وان اوقاسی زور بو کو ازدی تنه دوان وقتان ده دکاربون لگندین به کهربا گندین به آف گندین چیایی دناوا چیا ده جیانا خو بکن هلبت افجی تاثیره که پر نگاتیف لسروان دکر و مجبور دمان کو خو بپارێزن ئەنگۆ چوونا دبستانە چوونا خواندنا بلند چوونا دەرکەتنا ji bona bajarên Tirkayê mezin ku ji bo kar ev îmkana ji bona êzidiya gelekî zor bûn û bi metirsiyê ve girêdabûn. Nimûnek ji vê yekê jî dîsa dixwazim bêjim wek nimûne hettanekî sala 1980 jî me baş karibû bişopanda ku gundên êzidiya yên mezin hebûn li Rihayê, Wêranşarê, li Mêrdînê, li Batmanê, ango li Êlihê. Taybetmendiyeke van gunda hebû. Taybetmendiya gunda jî ew bû ku tiştê min bi xwe şopand û min bi xwe dît lêkolîn serkir ku hemû ciyê ku êzidî têde bûn siyaseta dewletê ya bişaftinê ya Türk bûnê ango ku millet Türk bike, tarîxa Türka serwan fers bike, îdeolojiya Türka serwan fers bike ne dikaribû têketa nav gundê êzidiya. Ji hêla din ve siyaseta Erebkirinê ango bişaftina olî ne dikaribû têketa nav gundê êzidiya. Lewra hemû gundên êzidiya weke giravên parastina zimanên Kurdî bûn. Ji cil û bergên xwe, ji çanda xwe, ji hunera xwe, ji baweriya xwe, ji zimanê xwe giravên Kurdî bûn. Di nava dewletê de hemû der bêtir hatibû bişaftin lê gundên êzidiya zû zû ne dikaribû derbas bibe ew siyaseta bişaftinê lê bi rûxandin û bi derxistina êzidiyan ji Bakur û valakirina êzidiyan ji Êlihê hêdî hêdî ew gundana jî hatine rûxandin yan jî hatine bişaftin camî têde ava kirin camî jî ji xwe dibin kontrola dewletê de ne û perwerda têde sistem û îdeolojiya fermî diparast ango mana êzidiya ku têde bimînin îmkan ji ortê dihate rakirin û bi vî hawî jî bişaftin wek em îro dibînin pir agrekî gure di nava millete û ev bişaftina a hem netewî hem bişaftina olî hem bişaftina çandê hem bişaftina ziman hem bişaftina edebiyatê bişaftin ji hemû awayî biye sedema sereke ku xîretşikandina pirsgirêka millî û ya netewa milletê Kurd e. ev erdnigarî cihekî efsûnî û destanî ye. Bi dehan ziyaretgehên xwedî keramet hene. Ji ber wê ye ku dema mirov li vê erdnigariya xaldiyan dimeşe hestên wekî ku bi rihên rûspî û lêhengan ra dimeşî bi mirov ra çêdibe.
بیژن چندکه پر زنگین هبوو پرستگاه و زیارتên êzidiya gelek jî hebûn wek nimûne ziyareta Qubildor pir kevnar e lê mixabin di tu ciya de mirov nedikare li ser dîroka wê lêkolînê bike tiştekî nivîsandî tune ê heyî jî pir bi kêmasîne yan jî pir kêm in ji xeynî ziyareta a Qubildor her wekî din ziyareta a Şêxevinda heye ew ji ziyareteke êzidiya pir kevne pir tarîxî ye û herdûk jî bi serê xwe hêjanek û meriv lêkolînên berfireh li ser çê bike û eger ku ne di herêma me de biya eger ku ne di vê rewşê de biya ez bawerim ew ziyaret bi xwe jî dîroka wan tarîxa wan wê bibiya bingeh ji bona destanan ji bona pirtûkan ji bona fîlm li ser çê bikirina dokumentêr li ser çê bikirina heta bibûna ciyên hatina turîzmê ji bona ku milletê ji derve de bê û vê tarîx û dîrok û çîroka bê hempa ya êzidiya ya Kurda li wîrê bibîne. êzdî qet bê ziyaret dibin apê Usif bi xwe jî şahidê keremeta ziyareta gundê Asincê ya bayê ye. Ziyaretek binya mektebî bû dera Sincê bû yekê îsakek bat pişta wî ketana ji xwe nanik pîvazek û nanik dibir wê dera ser datanî xwalber darêke dirêj dikir radbûyî ser xwe spî saxdû ziyarete bayê bû yew em çavê xwe ev xwe çûme xwe cêgo rabûyê dera rakir dewa te heydê qulê kirî bir heydê qulê û baket pişta û kişa heta mir. Ev cih warê bav û kalan e. Ax welato